Čaute ľudia, vás vítam u nového videa. Dneska to bude finále Ligy majstrov. Sice mám FC 24, ale to nevadí. A u mňa bude... Zase to musím prehádzať, ako to chcem. Počkaj, to nechám. Tak. Ja neviem, ja to chcem urobiť podľa vlastnej fantázie. A ja nechcem, aby vyhral Champions League Marquinhos, nejako zdvihol nad hlavu. Marquinhos. Najradšej by som to dal Skriniarovi, len... Aha, Asensio, dáme. Necháme Hakimiho. Dobre, nič iné nebudem robiť, ale idem hrať. The most prestigious club competition in European football. And now it comes down to this. The final itself. Who will prevail? It's PSG. They take on Inter. Next on EA TV. Takže sme tu. Ideme hrať. Malú loptu do hostia. Ideme, poďme chlapci. Potom to vám myslím, že na profesionáli. Nemám to na svetovej úrovni, by som bol moc dobrý. Takže, Dembele. Nemám rád Dembeleho. Barcelona fanúšik. Ja som debil. Poďme. Jak fauly? Keď ti dám také fauly, sa z toho neposereš. Posereš. To je jedno. Sommer je dobrý brankár, akože v realite. Nemám tu súpisky zo FC 25-ky, nevadí. Mám FC 24, neboli si 25 kupovať, čiže pár rokov počkám a kúpim si veľkú. Skriniar! Tak to má vypadať. Sa mi dá gól. Mohol byť. Mbappé. Marquinhos, to je všetko tvoja chyba. Prečo všetci idú? Či to bol Marquinhos? To nebol asi Marquinhos. Ja samozrejme nevyznam to Parížu, že? Ani neviem hovoriť. Ja som debil. Aha, pozri sa. Mbappé. Aha, fauly. Že bolo offside to bude. Klasika. Poď Mbappé. Rytmička. It's a good Inter move in the making. Mkhitaryan waiting. Got to it easily, the keeper. Vitor Ferreira. Offside. Či? Nebol? Ak nie, no tak triedička pre zmrdy z Interu. Áno. Mbappé. Krásny gól. Ale nebol offside? Neprišiel, že bol. Well, just look at his movement. He knows exactly how to find space, and it's also a tidy finish. That's a nice goal. Nebol, myslím. Nebol. Aspoň myslím. Poďme, len tak ďalej. Nesmieme ich pustiť k šanci. Barkova. Skriniar, poď, skúsim to so Skriniarom. Ja to si nedám, ja sebe verím. Tak nič. Tak som si moc veril. Nevadí. Na budúce. Nie! Dobre, Hakimi. Tak aj s Hakimim som si moc veril. No mám ego až po strop. Dobre, Donnarumma. Tiež si dobrý, ale Sommer je lepší. Mbappé. Skriniar. Debil. Nie debil, ale mám ho rád, ale
Prečo to spravil? Povedzte mi. Now with Mkhitaryan. Hakimi. Dávaj, poď. Gol. Hakimi. Hej, ty debil. Čo je debilina? No a poď. Strela. Áno! Škriňar! Poď! Teraz Škriňar bude mať asistent. No tak nebude. Kamo, Barcola, čo si to teraz spravil? Povedz mi. Všetko tvoja chyba. Najlepšie nožnice, kedy som videl. Škriňar. Gól asi. Dávaj Marquinhos. Áno. Hej! Zachránil. A to som ani nie na svetovej úrovni, či jak sa to volá. Škvarní. No tak si do mňa... To je jaký gól dostal? Kamo, trápený gól. Dobre, nebudem sa hrať, hrajte pustý. Tak čo skoro ani so mnou sa hrajte. Jasné. Kamo, ja potom, ak budem mať moc veľký rage, prosím, neodchádzajte. Ďakujem. Škriňar. Áno! Barcola. Vitinha. Marquinhos ide. Hakimi. Benener. Čo som tu teraz zatrepal? Neviem. Poďme zatiaľ... Škriňar musí zachraňovať. Gol. No, tak toto... 2-1. Kamo, toto je zle. Toto je zle. Bad energy. Poďme, prosím, korytnačka. GG, ja to môžem osrať. No jasne. Barcola, poď. Utočíme. Chlapci. Kamo! Áno! Krása! Do toho gol! Áno, jak som hovoril, neviem vysloviť vedieť. Emery. Krásny gol. Bol to obyčajný gol, ako každý deň. Áno! Zrovna máme 2-2. Musíme dať ešte jeden gol. Nesmieme ísť na penalty, lebo penalty sú na slabine. A Inter Milan nemôže vyhrať, lebo by sme sa posrali. No ja by som sa posral, lebo som Barcelony fanúšik. Meet the Grams, mala tam ísť Barcelona za mňa. Popular. Popular, just to be popular. Everybody screams popular. Je vidno, že som partner hráč a my ideme stredať. Nemáme dosť času, poďme. Ide dole Zemery.
Zenry ide dole, ide Ruiz tam. A tak toto necháme zatiaľ. Potom pôjde Barkova dole. Dobre. Korytnačka. Korytnačka sa ide predviesť. Aha, Debile. Ruiz. Vitor Ferreira. Aha. Vitinha. Áno! Come on. Dávaj. Oslav to. Jak pán. Áno. Kamo. Ja vždy zľúkavam pri tom. Lebo som tak šťastný. Neviem prečo. Aký gól? No, nie je tak pekný, ale jak si to spracoval. Tam on to išlo nohou. Sus. Ako je. So back underway, and there we have it. 6 goals divided evenly. Hakimi. Dobre. Nie, penalty. A predĺženie ešte. Predĺženie. Či? Či predĺženie? Predĺženie. Dáme tam asi, vystredáme niekoho. Tu Barkovu. Chvíľu ho tam ešte nechám, keď dá gól, no tak a prespúvači, ale keď nedáva šancu, dobre, tak ide do ryti. Nie, rašujú. Dobre. Pohoda. Well, they should be ahead now. Yes, it was a good save, Derek, but he should score from there. Can they hit on the break? Aha. Pozri, si. He cuts it back. And able to get a body. Rozbehli ani neviem čo a strela slabá, jak to moja babka by kopla. Neviem, ale babka by lepšie kopla. Federico Di Marco. Debile. Zasa, slabý jak ocas. Poďme, Marquinhos. Skriniar! Poďme. Ja zjapem jak moja mamka. Keď sa rozčulí, 24-7 rokov. Aha, Marquinhos, najlepší. Nesmieme taký gól dostať jak debili. Kamal, to je debil ten Mendes. Dobre, máš šťastie. Dembele, ideš. Korytnačka. To bola moja chyba, to si dal zlu na hálku. Som dal na bielých. Inter. Nie, to nesmieme. Hej, čo sa radujete? Pôjdeme do penálty. Ja to tak vidím. Pozri sa. Aha. Pozeraj sa. Mbappé. Tak sa nepozeraj na to, lebo je to slabé jak močka. Mne hovor, že Inter vyhra predĺžení. Áno. Marco Asensio. Dembele on the ball. Čo? Jaj! Keď máme krásnu akciu, oni... To sú debili. Well, the drama continues to unfold. Second prospects as they look for an equaliser. Not quite the clearance they were hoping for. Huge block. Oh, in with a chance. Áno! Well, it's the late show. Presne tak! Poďme! Dodal gol. Asensio. Áno, ja som to vedel. Že ty si dobrý. Ty si najlepší. Vamos! Hovoril som, že sa nemáte radovať. A spojíme do penalty. Musíme dať penalty.
to this. Penalt. To mi je jedno. And now it is all about the penalty shootout. And it's gone in. And up he comes, doing his best to remain focused. Áno, áno. Čo to má vypadať? And it's been saved by the keeper. Nie, čo to spravil? Job done from the spot. Nevadí, nevadí. Well, it's Je to all jedno, about jedno. keeping a cool head. Môžeme zrovniť. He had to score, and he does. Well, Dobre. straight at the goalkeeper. And there it Dobre. is, perfectly Počkaj, executed. posledná And so pen. the tension levels have been ratcheted up to full blast. In it goes. Teraz musíme dať. Poďme, teraz Comes musím down to dať. this, a Barkova. goal, and Nesklam they ma. win the game. And Áno! Sme that brings it majstri to a sveta. conclusion. Sme majstri sveta. My sme majstri sveta. Debil. My sme majstri majstrovstva. Well, what To je jedno, my sme what majstri. scenes and what a good finish to this game. It really has been exhilarating. Well, in football, you don't forget these moments in a hurry. Due reward for their persistence and their overall excellence. Well, it really has been engrossing today. Such a tight game, but you have to feel sorry for the losers. They were so close, yet so far away. And the party Je to mood tak. has enveloped the stadium. It's going to be quite Iba a hetrik. night of celebration here. Vo finále. Chápeš? Chápeš? To nevadí. Nevadí. To sa dá robiť. Skriniar už oslavuje. Aha. Trofej. Nechci pozvednúť. Dávajte. Well, they don't need to be reminded about what comes next. It's the presentation of the coveted Champions League trophy. Well, there's some tired players out there, but what you can be sure of, they'll find some energy when they get their hands on the trophy. They'll be going mad in the Mbappé next few ide moments. zdvihnúť. Trofej. Pre majstra sveta. The Champions League winners, Áno, Paris poď. Dávaj. Saint-Germain. Dávaj. Well, this is what they wanted. What a moment for these players. Mbappé. They've worked so hard to win this Super. trophy. They've been fantastic. And you can feel the emotion. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories, memories. And that's exactly what they're doing. Trotting over towards their supporters to say thank you, a collective effort always on these occasions. Well, what more can you say? They are the best team in Europe. Tam je tá istá pesnička. Well, these are the moments they have to make the most of. It doesn't happen very often, does Aha, it? pozri These sa, will idú be sa photos to fotiť. cherish for years to come. Krása. Brilliant stuff. And you are looking at the best club side in Europe. Takže toto bude koniec videa. Ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like a koment, čo ste mali na obed. A ja sa lúčim. Čaute.